Wabukele emakhaya sanibonani. Lenivusela ko ngicembele sicalaba dela umthakathi nsinisa. Ngitele tokhuluma lana esiveni sakithi. Ngetintfo letimbalwa. Bogogo nabomkhulu ke ngekutsandza sive noma ke ngekuhlonipha umsebenzi lengawutele emhlabeni wekutosita abantu. Ngithi angikubeke kuqhaze kucace ukuthi sesifikile lesikhathi lapho khona wonke umuntu lokhalako lomnwene lonhlwembu noma lophumelele kodwa tibona ndoda ngathi setiyashabalala. Ngabala ekhathi ke lonemathenda lonemabhizinisi losebentako noma lonyanga noma longumfundisi ebandleni side ukuthi nali lithuba ke noma nasi isikhathi dokotela sesebhizi mfana lothi yena mkhulu mina ngifuna kuyibona lento lokhuluma ngayo utangithungatha azangithole la eSwatini kaManzini noma ashaya inombolo yami lethi +2 68 76 18 30 35. Kunesitiba ke lengikhona lengihambile ngaye emaveli ongathi bengingabonakali nje ngalanza lo mnumzane labanye bayisaba inyoka babe nenhlanhla ke ngoba tehlukene kabili etitiba sikhona lapho khona ngifake khona lo mnumzane sase siba khona la ngifake khona intombazane inkosazane umuntu lothena ufuna emandla mbamba angimane ngene nalo muntu lesitibeni angabhadala imandla naleside ngoba lena sisuke sesiyophelelisa noma sitawube siye khona sesiyofunga bangafakaza labafikile laba basuka eNamibia bangakufakaza lokho ukuthi bathi nabasuka nje la kwafike kwentekani kibo sisuke sesiyophelelisa nangabe bone amathenda ukuthi sebenta siyakulanza lokho ufike utibikele enkosazaneni kwenteke lokho esitabe sikwenta ngokukhulumela mina kude lokusabekako futhi kuthi umuntu abafile futhi kuthi ukutabe kwentekeni uyobika kulomdzala lophethwe ngimi bese uyachaza ukuthi ucela kubusiswa ngaloku naloku kodwa ubhadala imandla naletside nangabe uthi wena ufuna ke lesithwalo lesitabe sihambelana nalomnumzane kodwa ungamboni ngemehlo kumbe ngilamadoda lamafishana noma lo ngamboni ngamehlo enyama siyahamba ke futhi siye kulesitiba lenkilanzi lengatifaka khona lana ngikhuluma ngento lephilako letakuthatha ikubeke nakhona ufike futhi uticelele bese sekwentiwa lawo ma-rituals lesitabe siwena langabulali lesingakhiphi ngisho ingadi esilwaneni lesingakhiphi ngisho umphefumulo ekhaya lesingakuhlukubete ebusuku nemini kodwa lesitakuniketa lo mqebo longenotabe wena ufuna into lese tikhona leto tikhona lotawutibona wonke muntu lobona le post noma latsinzekako kuletinkinga letimphethe utawungifonela batawuvela bafakaze bantu futhi uze wathi ukuthi dokotela solacala kusebenza manje 10 years down the line azange sengengidlale zange sengengikhulume ngento lengekho kungako ngingidokotela nje lodumile noma ke lo wati wako dinombolo tami lengitichazile 76 18 30 35 noma ke +268 76 18 30 35 noma +268 79 92 06 98 letinto lengikhuluma ngato ke titawendeka ngidokotela lokhuluma ngomcembele sicela basihlahla semdlebe ngiqhubha labadla matsha mhloba seDubai edubula ndaba sokhahlambu AK47 bamsasala sesidubula busika nehlobo unkulumo ziyamlandela kodwa zimnamathela ngifulathela zimbheke basele bakhafule bazwane bana mithamthana sihlahla sesicela bayesimile phakathi endlini gogo majikela bevuka umafule ngabe mangetinyawo le video mangabe uyibone ku YouTube
kuhle ukuthi uyishare u-screenshot ukuze naso lidzinga lolisido noma usuke la ukhona khona uthi kudokotela akukhathalekile ukuthi usebenza ngani utophumelela impilo iyahanjelwa impilo ayikulanze ekhaya kungako ukufuna lo usuke ufuna umsebenzi awufuni wena lempilo ke kanjalo uyibona ku Facebook na ku Facebook uyayishare ucomment ulike uyibona ku TikTok kanjalo bese utshela nebantu abadwezi batawudzingeka lapho thokozani bogogo.